Ainggih, Reng Ratu Idadaning Titiang, Angge SMK kalih sareng sami, seduaning sampun galah ngiring sane mangkin jagi pacang ngemargiang parikramo ring rahina Wurespati mangkin. Om Swastiastu. Sane wangiang titiang Bapak Kepala Sekolah SMK kalih Sekawati, asapun dikenaler sane wangiang titiang Bapak Ibu sareng sami sane melinggih ring staf pegawai, sane wangiang titiang naler Bapak Ibu guru, ngelantur ring alit-alit sareng sami SMK kalih Sekawati sane tresna sehen titiang. Lugreyang sane mangkin titiang nginter parikramo utawi pemargi ring rahina mangkin, kirang langkung antuk titiang nginter utawi ngremo pemargi puniki titiang ngeriinen nunas gengrene sinampura. Sane mangkin titiang nunas ring Bapak Ibu guru sareng sami mangde melinggih majeng kangin. Asapun dikenaler titiang nunas ring alit-alit sareng sami mangde ngererah genah melinggih keur sareng sami melinggih majeng kangin. Ainggih suksema. Ainggih seduaning sampun sareng sami sampun ngererah genah sane becik mangkin ngiring sareng-sareng ngerastiti bakti ring ide sesunan sane melingga-melinggih ring SMK kalih Sekawati antuk sareng sami nguncaran puja trisanya. Nggih sane mangkin parikramo jagi margiang titiang utawi lanturan titiang antuk sareng sami ngemargiang parikramo ulangen pikayun. Titiang nunas ring alit-alit sareng sami naler ring Bapak Ibu guru, naler ring staf pegawi mangda sareng sami becekan linggih duwini tur ngemargiang puja asana suang-suang. Ainggih seduaning sareng sami sampun sergap utawi siaga sane mangkin parikramo ngulangan pikayun jagi pacang margiang sareng sami antuk wilangan 3 kalih siki. Ainggih durus margiang. Inggih sane mangkin parikramo ngulangan pikayun sampun dados kepuputin. Ainggih titiang matur ring Bapak Kepala Sekolah, ring semeton titiang sane mlinggih ring staf TU utawi pegawi, ring Bapak Ibu guru sami tur ring alit-alit sareng sami ditatkala titiang ngenter pemargi utawi parikramo ngulangan pikayun wawu wenten iwang titiang wenten sane nenten manut titiang nunas gengrene sinampura. Ainggih parikramo sane mangkin jagi pacang sinap titiang antuk ngaturan para mesanti. Om Santi 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 Om.